Kajantia Fishing and Environment Protection Association kalasa miki prize ba job hakajinga kop khwai dok kha ba penlong hakabanta ka wa mentudu hene kesni hakajinga lang sam prize ba penlong ha yungwali ka pale ba panya da u DHPD President JFEPA u General Secretary Brem ka seng u NK Lamare u le tho e kajinga lenti ka seng bat kani kajinga kop khwai kala long ka sin ka ba arpo khandai bat u khot ru e kajinga trailang ki pal ba khnang ban la ya dai dok kha do hapok kawa mentudu kun thop ru ka fish sanctuary badan hasan tuksiar ukongsan kani kasngi u arumboi superintendent of fisheries West Jante Hills ulayaro e kajinga lenti kani kaseng halor ban penne pensa yaki kiwa bana kalyang katna trai kam jong uru karbala ibor kalaju ay yarap shakiba angnu ridokha bad yadai ki kiwa daga baya thoru bahapo West Jante Hills ladan kumba khat artli ki fish sanctuary usngo kumen ru banyat hu hakani kasngi na marna baro ki fish sanctuary badan hapo kajilla ki artli bala sha ajit ban le documentary na kebantaban Pasha Delhi baro ar ki bana West Jante Hills kentup kasuntuk siar fish sanctuary badan hajowai bat ka ka ho fish sanctuary badan hasokha nanta ki price bala sam hakani kajinga kop khwai kentup laitli ki price na kebanta ki dokha penar laitli na kebanta ki dokha dekhar Kuntubru Shipotuli ki consolation prize harangkat ka song pisa. Ki kiwa yang district Warapuri. Nang fishery department nagate ka wajib mo yung kan bayu kan ni kani ka say the MD unit kaleng itno. Maralay ang salay na pangki ide edition TFA. Lai chawar waro kita MD to ke JF. Dan most nem aja tak prakat kembe. Dan kibi armo kibrobi wale sri erwa tengah jetai. Happy Charity Habijanti Fishing Association ko. Dan senyau men bah ye kontrak kam yang kena association nadu bersen kita bagi pendek untuk pentene ye temu kijing kuat yang diwahe kebesaran yang pemerintah. Akomodasi sistem yang Habijanti Fishing and Environment Protection Association will be penerimaan katakan kejingkan yang inong say nong dan jadi say. Hari itu orang sini ngan kesimpulan kong jumlah yang diberikan rumah CPS. Kesimpulan kong yo cekir rumah pede rumah salam. One office mungkin mana emlam ia resmi puang ini wa negeri Qatar dan di fish sanctuary itu emang bersanctuary yang wah baru akan kasih jadi untuk apa jadi entire region yang kasih jadi teori boy charge do ardi di sanctuaries kibu have the documentation di department yo pa ceta jadi itu untuk fish sanctuary sebab yewan alcohol fish sanctuary kemudian kasar. Ini yang kedua fund nasional kemudian documentation ini hubungan kan kejimbu kejimbu 6 ke website yang fisheries department ada. Jadi iklan General Secretary Presiden Habib Organisasi. Native bigyan na ng office habang nagkakayang dede kalang secretary sa mana wa MD mo yung iyo panlagi yung simbirka ini man haba mo tawo changing ke dan nagpo ini stage ni pagi kita ka dabon di komentar hejit sekian hejit kuat yang haki ni kiwa em hadi district yang untuk yang ini kuat bagi pembeli karena penggumung gayanya harus arjar arjarnya hagwa nag office student office ni habis ke harus report datang buat runong de euli na kadak ni kusubir khane tai na tudeng we ini direkha di bapa jika ni dibekul di coklat nuts masir Terawan rakyat dan kudering pelajiki haitan mutok.
Hadin nanti pelai kibi-kibi nang kesimbayan kapor sa kapor. Dari hati ni sunsnen rosnen emdo yo pelai yang isbayan hari undiwa nei paha tegas game conservation and legislation for protection of fisheries MDO. Dari hati ni sineman usnen acara kawi okokan dapat mi iwan segubi ke galak ke uyara kikiwa kiwa MDO district yo. Ketika ku dia kam keribaran cing. Tadi yang berusaha kalau yang tadi waktu itu, hagawan tu berdoa beliau ini isberkha tre untuk begini di eksotik ibuan nabar dari kapna. Dapat tu kakak ni naitai na nolatem wantu putih. Hagawan tu berdoa beliau ini isberkha upentik atau presiden yang bersen upel lagi di isber hawa.